Maya paabak po kaya kaingon brothers and sisters. Yabi atala po kimisa ding makatuki parang karelang kayadwanan. Pasalamatan dari Susana Cruz, Cherilyn Navarro and family, Celine and Leon Watson, Jane and Sherwin Mallet and family, Freddy and Perla Pacho, Iris Yabut, Jean and Alex David, Johnny and Maru Pacho, Mr. and Mrs. Josdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Bong and Lina Layog, Kathleen K. Layog, Karen, Nestle Kevin, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Vicente and Priscilla Marquez, Agnes Malyari, May Sunido, Rowena Nano, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Berenice Igarasi, Amiel Gabriel Guevara, Jade Nicole Guevara, Mr. and Mrs. Ponciano Pamintuan, Adelaida Sibal, Andrew Galang, Jernas and Marlin, Carlos and family, Sharina Grace Santos. Para kingaldo kay Baytanang Adrian Totanyes, Miranda Clark, Fernando Manarang, Eduardo Galang, Eric Laksamana, Nenita Canlas, Ningning Mercado, Jerry Malonzo. Para king kapag nasanang Josepina Ricafort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlen Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Roy Christian Ignacio, Lovely Canlas, Erwin Katakutan and family, Eileen Katakutan and family, Edith N. Yuto Yoshida, Patricia Sabinian, Emer and Lydia Paras and family, Glenn Sunido, Enrique Santanuevo family, Raymond Arcilia and family, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Che Aler, Angela Portesa, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Annabel Garcia and family, Nolan Kevin Sakuma, Christine Chua Pacheco, J. Rom Carlos. Para king malagong paldanan ng Violeta Dizon, Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Hasmin Mangiliman, Ronald Parudi, Glenda Sardinola, Florentino Aison, Rolanda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Gloria Dirit Capuno, Joseph Ian Paul Mangiliman, Anjo Miranda, Margarita Campos, Rex Lacanlale, Virgilio Alonzo, Maria Ingracia Saito, Koichi Tamagawa, Marlon Nazon, Reynaldo De Jesus, Lilibet Yumul, Wela Nunez, Sian Kevin Ulalan. Pangabita na po ding kaladwa dari Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento Opi, Bernardo Garcia, Rufino Santos, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Anatolia, Sister Aurora, Eduardo, Gelasio Katakutan, Gabriel
Coronel Anastasio and Loretta Macabali, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punzalan, Elisa Cortez, Edita Punzalan, Brigido Cortez Sr., Dominga Dizon, Norma Manalo, Gina Sikat Manalese, Francisco Manalese, Leonardo and Avelina de Jesus, Luisito and Larry de Jesus, Angel and Ines Tanhueco, Riz Vincent de Castro, Ireneo Montemayor, Raymond Montemayor, Jeffrey Pineda, Jaime Francisco, Angel Garing, Alfredo Eugenio, Angelina Eugenio, Angel Angelo Garcia, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Melanie Mirasol, Romeo Feliciano, Purita Mercado, Carlos Mercado, Edwin Mercado, Lumberto Mercado, Juanito Mercado, Julieta Mercado, Elisaldo Mercado, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Norberto Navidad Sr., Wainer Nepomuceno, Bioli Cruz, Paul Dungca, Loela Marina Demetrio, Noel Mercado, Bong Dungca, Diosdado and Clara Tanhueco, Epen Enriquez, at ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulo ng Ginu. Yung magmisatamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Lagyunan ning ipa, puning anak, puning Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatilya kaya kayo. At keka antimurin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugod tang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal misteryo. Ginong Jesus, pagkaluban mo keng wagas at alang anggang lugod, ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Ginong Jesus, ikaing batong sikwil daring manalakad bale, aya namang linto peka maulaga, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kapamilataning lagyo mo, magagawaing makapagmulalang bage, ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Ing Diyos sa mayupayan tutu, pakalulwa na katamat, king pangapatawad daling kasalanan tamo, pidala na katangan sana, king biye alananga. Amen.
Manalangin tabo. O alananggang ipa, binyeme kaya kaming misteryo ning pangakabos, anting kaya kaming pamakikasundo king pamisan metong. Ing pagmasusyan ming bayong pangabayit, mikabungan eman sanang labis-labis, king aldoldo ming pamibiyebye. Itinganagan miking kapamilataning kinuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Kasalukuyan dapang magsalita, kareng tawod i Pedro at Juan. Inyang linapit la, karela ding pari. At ing kapitan daring gwardya ning templo at ding Saduceo. Kalingas-ngasan da king ing ding aduang apostol, tuturo raking sinubliyang nebye i Jesus. Ing metong abage, patune king sublilang nye ring mete. Inya dekap dala at pepakulong king sukulan, angga itang kabukasan. Antina ning mabibengi na, dapat meniwala la ring dakal at taong may karandam, king panaral da, at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking meragdag. Kabukasan mitipon la Jerusalem, ding pamuntok daring Hudyo, ding makatwa, at ding talaturo ning kautusan. May kipunong la king pekapunding pari Ianas at kang Kaipas, at kang Juan ampong kang Alexander. Kareng aliwa na pang galame ning pamilya na ning pekapunding pari. Pepatalakaran dala king arap daring apostol at kitang da karela. Makanano yung depat iti. Nano ing kayupayan nyo o isanong lagyo, ing ginamit yu. Nga nang may kibat Pedro, akitmuan king Espiritu Santo, makamal apamuntok at makatwa naning balen. Nung ing kukutang yuke kami ngeni, tungkulya king depat ming mayap, king taong lumpo, at nung makananuyang kinayap, sukat yung abalo, at pati na ing mabilog abalen na ning Israel, king iting tao makatalakadya, keti king arapan nyo, at lubos yang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus, at pepasublian ng ning Diyos. I Jesus ya itang amanwan naning kasulatan. Ing batong eyuburi, ikayong manalakad bale, yakabod ing meging maulagang diling batu. Bukod mong kang Jesus mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao, keti king yato. Bukod mong king lagyong yan, karintamo, malyaring, miligtas. Ing amano, ning Gino. Salamat kin Diyos. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. O munye kayong kapasalamatan king Gino, uling mayapya, wagas ing lugod na, at alang angga. Ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na, at alang angga. Ding sablang sasamba king Gino, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na, at alang angga.
Insikwil dang batu, ring manalakad bale. Ya naman inglinto, peka masalese. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Ing Ginoo, yaing makirapat kaniti, at tune, makapagmulalang lalawan. Iti ay ngaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Insikwil dang batu, ring manalakad bale. Ya naman inglinto, peka masalese. Iligtas mo kaya sana, O Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo, ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyuning Ginoo, bendisyonan sa, iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo, yaing Diyos, meging maganakaya, kaya katamo. Insikwil dang batu, ring manalakad bale. Ya naman inglinto, peka masalese. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin. pamamasaking maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ita, pasibayang pepakit ihasus karing alagad na, kimpampang ning dagat-dagata ning Tiberias. Pepakit ya king antikaniting paralan. Mia beabela ri Simon Pedro, ito mas ing mayaus kambal. Nathaniel at tao kana Galilea, ding anak ng Zebedeo at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Manasan ko nga nang sinabing Simon Pedro Carela. Tuki kami keka, ngara namang kang Simon Pedro. Meakola at sinake king bangka. Dapot alalang arakap na numang asan king kabukas ay ita. Inyang saslag na ingaldo at si Jesus king pampang. Dapot ere akilala ring alagad na yei Jesus. Nga nakarela, anak, atin na kayong ikwa. Ala, ngaran may kibat. Sinabi na karela, ibaldug yung lambat king dane ng wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildug de yung lambat at eraag yung isaka, uli na ning keraklan daring asan. Nga na ning alagada pakamala ng Jesus kang Pedro. Ing Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro, king ya pala yung Ginoo, sinulod na yung imala na, uling lubas siya, at linuksuya, king danom. Dapot, sinadsad lang makabangka, king pampang ding aliwang alagad, at guguyod de ing lampad mitmong asan. Ela masyadong malaot, king pampang, mga dinalan ayarda mo, ing dayura. Kasakara, king pampang, menakit lang uling, amibabaya, at asana, makaderang ampong tinate. Nga ng Jesus Carela, magdala kayong mapilan keni karing asan aarakapyo. Inya sinakeya kimbangka isipen Simon Pedro at ginuyod niya papunta kimpampang ing lambat mitmong mga ragulaasan. Dinalan la at 50 at lu ganagana. Iya may sira ing lambat agyang marakal la. Nga ng Jesus Carela, may kayo keni at mag-almusal kayo. Dapot, alam eto man Carela ing may ngangas kinutang ning ninuya uling balura kingya ing Ginoo. Linapit siya i Jesus at kinwana ing tinape at binyene Carela at antimurin ding asan. Iti ing katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kay bat ng sinubling medye. Ing mayap ng balita ni Kakatam Kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo.
Maya Pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Happy Easter po. Kwento. Minsan po may maglola na manananggal. At sabi nung lola, Apo, sa palagay ko ay nasa tamang edad ka na para turuan kita kung paano ka mambiktima ng mga tao. Tapos sabi nung bata, Lola, matanda na po kayo? Si nanay na lang po magtuturo sa akin. Tapos sabi ng lola, ano ba namang nanay mo? Ako nagturo sa nanay mo. Kung anong alam ng nanay mo, ako nagturo sa kanya. Kaya dapat lang ako magturo sa iyo. Lola, matanda na po kayo, mabagal na po kayong gumalaw. Tapos sabi ng lola, hindi, mag-e-effort ako. Tapos, ganito yung gagawin mo. Tuturuan kita kung paano mambiktima ng mga tao. Lapain mo yung mga katawan nila, tapos kainin mo yung laman loob nila. Tapos, nag-demonstrate yung lola. So, humati ng katawan niya. Tapos, lumipad siyang ganon. Tapos sabi nung apo, medyo mabilis pa rin pala kayong lumipad, lola. Oo, tignan mo, maghintay ka dito. De-demonstrate ko kung paano magbiktima ng mga tao. Tapos lumipad yung lola. Tapos ilang segundo lang, bumalik siya. Tapos punong-puno ng dugo yung bibig niya. Tapos sabi, lola, ganun ba kabilis mambiktima ng mga tao? Tapos sabi ng lola, hindi. Ba't punong-puno ng dugo yung bunganga mo? Tapos sabi ng lola, nakikita mo ba yung building na yon? Opo, lola. Ako, hindi ko nakita. Nabunggo ako, kaya basag ang bunganga ko. Hindi pala niya nakita yung building. Hindi niya napansin. Sa gospel po kasi, yung mga disciples ni Jesus, hindi siya napansin. Hindi siya nakilala. Tapos, hindi rin napapansin ng mga disciples na mali na yung mga ginagawa nila. Kasi sabi na ning gospel na kaya bukas lang menasan, pero alalang arakap. Bakit kaya? Siguro ela pa miya kapag move on, nang manasan la, siguro ela man serious, baka pisa sabihan de pa yung milyari king ginuta mo. Di ba makanya naman talaga? Potang kematen ka, potang dakal ka pagdaanan, ning kay lingo ka, itang balam lalabas mo na mo ing bage-bage. Kaya pininginuta mo sabi na, Diyos ko, menasan kayo kaya bukas? Talagang ala kong akwa, uling, at siyo kayo muking mababo. Karing ko manasan. Akalin man yun na ita. Siguro itang ning kay eda napansinan din kay ang disciples na at sula mo king mababo. Bala mo ita mo. Kuminsan, nagiging mababaw na rin tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Ngayon pong malapit ng eleksyon. Sana put ng tayong sarili tamo. Nano kayang gagawan ko banta mag-prepare ko? Baka nagiging mababaw na lang tayo. Itang dingalwa po kasi daramdaman ko, ninong iboto mo, nung minimum mas maragul. Nano pagpalit tayo yung kinabukasan tamo? King 500, 1,000 pesos. Abalitan ko po, 2,500 na po yung pamyeda ka rin aliwa. May katanggap na kayo? Ninong iboto yun? Kapilido na pa mo po, kay pilido na mo, boto mo na. King local kahit tamo, deni pong mani mo na keni. Kamag-anak mo. Ingkutang, agyo na. Talagang makasapya, baka dita sumulong tamo, king die. O ita ping malalam, itang mag-effort tamo. Mababaw mo itang etang makyalam, etang makibalo. Ano ba yung nagiging problema ng bansa natin? Atin ko nga basang kwento, nung daw panahon ni PGMA, na si Gloria Macapagal Arroyo, nag-speech daw siya. Tapos, sabi niya, ang problema ng Pilipinas ay terorismo, kapitalismo, sosyalismo, ako na mismo. Ay, basa kayo mo pita niya. Ako magilain na yan. Pero, po isip na pota, ita mo na mismo imaging problema. Kasi ita mo bisang mag-effort. Ita mo bisang muntaking mas malalam. Kasi yung invitation ngayon go into the deep. Kaya ning panahon na ning eleksyon, makialam, magsaliksik, alamin kung ano mga totoong nababasa sa social media. Uling uso po yung fake news.
Ang daming mga internet sites, data pong accounts na pepasara. Bakit? Uling na may evaluate la, mangalat lang eto tong post. Fake news. Munta tayo maging mas maalalam. Mag-effort tamo. Kasi ning kaya, alata ng pakialam. Bala na la. Isipan mo namin yung sarili mo. Itang magreklamo tamo. Kasi, kutang ko nandin, nining maging problema, kening daranasan tamo kim bansa tamo, itamo rin. Kasi eta na bisa makialam. Dahil opisyal tamo, lantaran gagawa la, lantaran manako la, pero ating malilyari, ating makukulong. Bagkus detang atin kaso, ila paretang tatagal ngeni at dakal pong most likely na, iboto din na. At tandaan nila po retang kwento ng Noynoy Aquino, patagal yung presidente. Kapatitang pengako na, sabi na, ito yung tandaan ninyo, hindi ako magnanakaw. May kibatlaretang aliwa pang tatagal, igibo, sabi na, hindi ko kailangan magnakaw. Ivilyar, sabi na, tapos na akong magnakaw. Iera pa na, muli akong magnanakaw. Tapos tumawa lang si Gloria, sabi niya, sorry, wala na kayong mananakaw, no? Abasa kayo mo po ita. Nepo. At kong atlong klaseng tao king yato. Mumuna datang alang pakyalam nung nanong malilyari. Datang kakadwa. Datang mangutang nung nano ng milyari. Pero retang kakatlo, datang ating gagawan, bangkanita, ating malyari. Sana itang pangatlong klaseng tao. Itang ating gawan, bantating malyari. Uling ing power at supo kaya katamo. Ngayon pong eleksyon, itamong mamili. Itamong bumoto. At nung naman ita resulta, alatang alawang pwedeng sisyan nung aluwayng sarili tamo. Nung tatamaking mas malalam. Mababo, itang bibling talaring aluwang tao, taking responsibility, o iting malalam. Mababo, itang manton excuse. Malalam, itang inaako natin, yung kamalian natin. Mababo, itang going with the flow. Itang makituki-tuki mo. Pero itang mas malalam, itang makibalo, nakikialam, magsaliksik, nung nino talaga yung karapat-dapat. Kasi itang parating kukutang de, nino mong iboto mong leader. Sana may tunay na rason, may basihan. Yung tunay na matutulungan tayong umahon. Kening na naman sitwasyon na tsuta mong yeni. Hindi yung, ito yung boboto ko. Bakit? Ay basta, respect my opinion. Ang ganama kanita. At ita naman pong padrun. Yung padrun tamo, ing mayap apastol. Di ba? Ing mayap apastol ka no, uuna na yung sarili na. Ay, uuna na rin tupa na bahay yung sarili na. Eta kaluparetang magkunwaring pastol. Ing kanong maya papastol, andyang ibyening biyena para kayang papastulan gawa na. Ing ginutam Jesus, yung maya papastol. At sana, yung maging padrong tamo. Go into the deep, manindigan tamo. Nino yung buboto tamo. Sana retang tututu. Detang talagang ingkarelang papalto, itang tutu. Itang emaglaram. Itang tutuki ketang usto. Itang ugaling makaapong ginu. Ing kasalpantayanan tamo rin. Itay panagkat, munta ko king malalam. Kasi mababaw mo na yung kayang kakatamang kasalpantayanan. Itampot among manawayang sitwasyon, karita mga sasabing kaluguran na kataning apong kinu. Pero po ang magkasakit na, kukwestiyon ng tamo in lugod ng Diyos. Pero part na ning biyeta mo, in kasakitan. At part mo naman, baka nita ihulma na katamo ning apong kinu. Uling burina palwal tamo, itang nung nanita masanting, nung nanita mayap,
kaya katamo. Kapamilatan da rin yung kasakitan na rin realize tamo. Detang nunanong agyu tamo. At sana din niretang mamiyasi ka ng loob na potang marapta na naman ka rin alay mong kapagsubukan. Apinitang manalig tamo mo king apong Ginoo. Uling naman mayayari karetang negative events, experiences. Tandaan po ninyo, yung kwento ni Jesus, hindi naman natapos doon sa kanyang kamatayan, kundi doon sa resurrection niya. Mababaw. Yung natatakot, napatsete ng kasakitan, itang isipan mo, likwa na kaning apong Ginoo, pepabore na kaning Diyos. Hindi po. Kasi, tingnan ninyo, meron pong iba na akala nila, natatalo nila, yung natalo nila yung Panginoon nung patayin siya. May resurrection yung ginuta mo. At itamo rin yung posibleng malyari kaya katamo nung etamo tatabili king apong Ginoo. Merong iba, sabi nila, nung iniwan mo ko, akala mo ba hindi ko kaya? Tignan mo, eto ako ngayon, nag-survive ako, still alive and kicking. Nung nawalan ako ng trabaho, akala mo ba na katapusan ko na? Ito, nagtayo ako ng business at heto, umasenso ako. Nung ipagpalit mo ako sa iba, akala mo ba na magiging bitter ako? Hindi. Tignan mo, mas naging better ang kalagayan ko. Ito po yung good news kaya katamo. Ito po yung bibigyan ng pag-asa ng Easter. Kaya pining Easter, it is the greatest feast in the Catholic tradition. Why? Because it is focused on victory. Kasi some Christians think that the Catholic Church is focused on suffering and death. Uling, kakatamo po symbol, itang crucified Christ. Ali po. Yung focus na mo king victory, on winning. Because God is with us. Because God is the champion. And because God is on our side. Sabi natin, if God is with you, who can be against you? Ito po yung sanang realize tamo. Ngayon pong, nung naman pagdaanan nyo, pwede pong, batsawan niya po yung kasiping nyo, lagyan niya po nung niya itsura. Namping expression na, makatiman niya, o makabusangot niya, malungkot niya. Ito po yung message ko kaya kayo. Oy, sinubli na yung nabing Ginoo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin kabuhay-buhay. Siguro nga, dahil ganyan ang itsura mo, baka may pinagdadaanan ka. Pero tandaan ninyo, kahit may pinagdadaanan ka ngayon, ang kailangan, kumapit lang kay Lord. Bakit? Kasi katulad niya, babangon ka rin. Pumayayari king kamatayan, ing ega-na-gana. Lalo na kaya katamong Katoliko, kaya katang Kristiyano, uling balo tamin tutuking episode, apitang sublita mong miye. Ito pong challenge kaya katamo. Ngayon pong eleksyon, muntatamo king mas malalam. Baka nito, subliya mo naman pong miye, ing bansa tamo. Amen. Talakad ko po. Kambening tula, king pamanyubli ng Bebe Kristo, maraptamo king Diyos ay patamo at manalangin. Pekiramdaman nala at pekibatan ding panalangin ng anak ning binanang pakamalan. Manalig tamo, pakiramdaman nala rin kaya katamong kayadwanan. Nga tamong manalangin, Ginoo, emo paboren, ding anak mong mamaus keka. Ginoo, emo paboren, ding anak mong mamaus keko. Banding pastul, manimuna laking kasalpantayanan, at suywan bong mitmong lugod, ding kawan na pigkatiwala na karelang Kristo, ing maya papastul, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren, ding anak mong mamaus keko. Baning metong sikluban, makapagsayaya, king kanwana ning tune, kapayapan, abiyabya na mismong Kristo kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren, ding anak mong mamaus keko. Banding magkakasakit tang kapatad, damdaman dang miyalilantula, ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo paboren, ding anak mong mamaus keko. Baning kaya katamong komunidad,
Mikakasal pantayanan niya at tetagan. Munye patutu, king pamanyubli ng mebye, Kristo. Ipanalangin ta, king Ginu. Gino, emo paboren, ding anak mong mamaus keka. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipa, balo mo ring dakal ng pamangailangan ng kekang balayan, king die, keti king yatu. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin ding sablang sasal pantaya keka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalayan kayo kapatid, baning kaya katamong Daud, matanggap yara pa nin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginu, itindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kiyatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, idala mo sana, king kayang kaganapan, ing espiritu ning die at tinggap ming ibat karing kalam ning Paskwa. Itimawa mo kami, king pamagdulap karing bagay-bagay, lilipas king die keti kisulip, at sopan mo kaming miyarap karing kaya kaming puso, king kayarian karin banwa. Itinganaduan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimurin. Iyat nayo rem puso yo. Makayat nano King Ginu. Pasalamatan taya ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alanang at lubos mayupaya, kapamilataning Ginumi. Pupuryan da kakin lubos maragulatula, kaniting aldoning Paskwa, inyang ikristo meging sakripisyo Paskwal miya. Ing tunay kordero, ang nilalako king kasalanan ning yatu. King kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng biyebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Ulinita, kamberi sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming kakanta.
yakapin banal o ipa, ika ing panibatanis sablang kabanalan. Uli nita pagparalan po mi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwa ng tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyala ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga po ng kinwa ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti iko ang minum ko kaniti, iting kalis ng kanakundaya ning bayo, at alananggang tipa na mibubu, para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyangeni, gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng biyabya ng anak mo. Darang nga kaya kayong tinapin ng tingkalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming ansanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niye at di sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria, ing Birhen duning Diyos, kaya ng Jose kayang esposo, kaya ring apostol, at isablang santo, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tatu kagom ning banalay espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni madalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo.
kabus mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kayo may kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Gino, emo sana babalik din kaya kaming kasalanan, nune, lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman at irisa kapilan man kaya kayo. At keka, antimoro. Ipakit tayong may kakametong tamang king kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, kung matampang tanggap keka, dapat iagkas nga ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pag nasangku ing tanggapan da ka. Dapat pauyan ning ngining pinandit era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man imikawani ko keka. Amen.
Please kneel. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banting darat ang pambansa, ang pampanglokal ahalalan. Ing tuni ang mag-ari, ya ing kaburyanin Diyos, ang mamantabi kan sablang bansa. Ing pakiba tamo po, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamamilit, pamanakot, kaharasan ang terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamanloko, pamaglaram ang pamagbaluktot king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamagsuhol, kasakiman ang kasabuatan, ba makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kailan malit, kim pamaglinlang ang makitid a panlalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot ang kapanyiran a pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Impakibat po, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baing konsensyani, ya inggawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baing kaya panding kekaldan, ing mga babo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban indignidad nin tao, ya ing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban din malukha, ang may na, ilaring mikit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong, ya ing mamiedalan, kindaklat, ning kapayapan, ang katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in banal at takot king Diyos, alugod kalupan tao, ing magintuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwani, ang talapaglitas ning meto sikluban. Ing politika, ya ing pigalob mo ke kami. Metong apanagat, ban sumuyo ka rin sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo in politikaning bansami, anti mo in pamantabi mo ke kami. Mananasanang in pamantabi ni king politika, para king botante apong kandidato, mamia parangal king matalagyo mo, ang makasawak ban sumulong kami, king kabanalan, manggamang king alangangga. Announcement po. Starting on first Friday of May 6, we will be having additional 3 masses every Friday. Our masses will be 10 every Friday. First mass will be 5 to 6 a.m. and our last mass will be at 6:30 to 7:30 p.m. We will have a 30 minutes interval before the next mass for disinfection and cleaning of our church. Our schedule for May 6 will be as follows. Morning, 5 to 6, 6:30 to 7:30, 8 to 9, 9:30 to 10:30, 11 to 12 noon. Afternoon masses, 12:30 to 1:30, 2 to 3 p.m., 3:30 to 4:30, 5 to 6, 6:30 to 7:30 in the evening.
Nandito po ang Birhen de los Remedios Chapel Pastoral Council na kumakatok upang humingi ng tulong para sa proyekto ng Holy Spirit Paris sa pamamagitan ng pagbebenta ng ticket na maari makabili sa gilid ng simbahan na nagkakahalaga ng 50 pesos per ticket. Maari po kayong manalo ng 50,000 pesos para sa grand prize, 25,000 pesos para second prize, at 15,000 para sa third prize, at 10 mananalong consolation prize na tig 1,000 pesos. Maraming salamat po. Palakad kayo po. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingatan mo sana, ring sablang linigtas mo kang Kristo. Ikaming mikabus kapamilataning kayang pamaylasa at kamatayan, parati kaya sanang masaya, king kayang pamanyubling mebye, uling yung ginu manggaman king alanangga. Amen. Yung ginu manatilya kaya kayo, At keka, antimurin. manalangin tamo. O malugod na apo mamakalulu, pisyag mo kambening banalak krus, ing alang kupas alugod mo, king balen, a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king Aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwana na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon na iti, aga nakadasana ing pangako daking binyag na ika mo kabuting karelang luguran at suywan, anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ing ipa, ing anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw na men ako'y kapayapaan ng Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. Maya pabak po. Maya paabak po among